izuba yubashije abaye derire atashye amaraso kugira asa dore Kristo nawe agishuta asa umushumba w'ibangiri babyare dushaka gukora cyo kwaza umugire abashegereza dore bashaba bigeza umusanga aduyeho ishakari urwego rw'imbabazi babona abazi abafite cyane ubwo rw'imbabazi isharisha barabashyikiye imbabazi kuko bashobijwe kupereze abeji y'umugabo kandi no gushobesha igishobesho uzumana n'ishaka cyangwa se bakashaba ubufite icyase ubushoboye imbabazi ishiro n'inonga ishobora hanga ukira n'ishara zishuma ibyo bibi birimo ibizibi ubone ikora sentine kandi bitoroga Izobere zosiba ngabaso bitanonga ibishenge kanyuma n'abantu bari bafasi abashobiri bari n'abantu atari hati babetisa n'ingene bishizwe n'utwari kama inawe ndowe y'ikindi tenda Kristo shabiri mu Uganda matazaha ekireki ekyo kwesigijwe ekyo kweshabizo n'ekiro kikuru kitu kabaka turiki nanga tubaka kirtubonka n'amadina gandi nigeshabijo ko twaturyaho byomwe yayishabijo onga kimanyisa ngo ryafa ukarwo mu cyucu haroraga ko twine kwekehesa ebirebi okumanya ngo urarwo mu nsonga twine kwetebekanisa ensendijo abo kwense gituragirugamo ngo kutwagezeremo ngo tugarakaye torekera rukundo ya ruhanga no kongera garuka amashakaramento kandi kitwegesa kurungi n'emitwarize yitu umunyakaturiki muzima no mukundana n'amakagitu kujyanwa kikuru cy'ikibeki kimwe mujyanwa kuru no kushabira ikitegateko kitwine cyo kwambika kereziya nyamurungi ayigana matazi parish kadunguma nyamusya tutayendekaho kereziya ejo mune biro bina ukwezi kwa kashatu umwaka ogu ngo tutatongoze ehuriye kwambika tugatira muri sawitu ukundwa izwese ramati biro mucisha sawitu areri jinti bariranguriza kutwara miliyoni mushanju agati yamkaga na mushanju so twasiya biliyoni ezo ishekwa ne myaka keshatu yoga